Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di Ondel-Ondel Jago TikTok. Oh ya teman-teman, kakak mau mengucapin dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, kali ini kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Nih kakak lagi pulang kampung, lagi mau mencari mainnya di sawah teman-teman. Tuh, tapi sawahnya sudah dibajak teman-teman tuh. Belum ditanamin padi ya teman-teman. Yuk, let's go. Temen kakak mencari mainannya. Kita mencari ke sini teman-teman. Wow, banyak pohon bambu-bambu kecil ya teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, wow, ada ondel-ondel di sini lagi nangkring memandang sawah teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, banyak sekali ondel-ondelnya. Wow, si cantik juga lagi berdiri, asik banget ya teman-teman. Kita ambil teman-teman. Tuh, wow, kita kumpulin di sini teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini aja teman-teman. Tuh, berjajaran. Kita mencari lagi teman-teman. Yuk, kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, wow, ada gubuknya teman-teman di sawah. Tuh, kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Bertigaan juga teman-teman. Tuh, udah merah, putih dan hijau. Kita ambil teman-teman. Kita ambil. Kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, berantakan. Tuh, kita ambil kumpulin lagi. Kumpulin lagi di sini bareng si ondel-ondel teman-teman. Tuh, ayo kita mencari lagi teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ada si bebek juga di sini mau ikutan nimbrung ke sawah kayaknya teman-teman. Tuh, kita ambil teman-teman. Wow, wow, bunyi. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Si bebeknya tuh bareng anaknya lagi kumpul. Kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi ke sini, ke sawah. Tuh, di mana? Wow, apa yang hijau? Kita deketin. Wah, si buaya lagi ngumpet di sini di bawah rumput-rumput teman-teman. Wow, kita ambil ya. Wah, wah, no. Kita kumpulin lagi di sini. Tuh, kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi kemana ya? Coba ke sini teman-teman, kita cari lagi. Wow, kakak menemukan topeng Spiderman nyangkut di atas pohon teman-teman. Tuh, kita amanin, kita ambil, kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, ayo kita mencari lagi. Kemana ya? Kita mencari lagi ke sini teman-teman. Coba lihat ke sini ada apa? Wow, banyak motif teman-teman di sini tuh. Kita ambil teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari ke sini lagi teman-teman. Coba kita cari. Wow, ada Upin Ipin teman-teman. Lagi memandang sawah kayaknya tuh teman-teman. Kita ambil, kita amanin. Upin-upinnya lagi nangkring ya teman-teman. Enak banget. Tuh, kita kumpulin lagi di sini teman-teman.